İsmail Ebu Şarap, Şeyh Ahmet Yasin, Abdülaziz Rantisi, Mahmut El Mabhuh, Ahmet El Cebeli, Salih El Aruri, İsmail Haniye, Yahya Sinhar, Muhammed Dayıf. Tekbir! Allahu Ekber! La ilahe illallah! La ilahe illallah! Muhammed Resulullah! Muhammed Resulullah! Muhammed Resulullah! Muhammed Resulullah! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme men ahyaytehu minna fe ahyihi alel İslam ve men tevaffeytehu minna fe tevaffihi alel iman. Allahümme la tuhricna mined dünya illa ma'aş şehadeti vel iman.